Evo danas izađu na vodu. Rekoše mi da je voda mutna, malo sjera, zaškobalja. Evo pa da vidite. Ali izgleda danas od ribe neće biti ništa. Jer nekako mi je previše mutna ova voda. Danas mora da je negdje sinoć kiša padala. Gore, evo vidite kako to izgleda. Nadošla je, pa možda poslije podne, kad se malo izbistri voda, da krene i ovaj škobalj. Znači danas vidite, na Ukri nema kupanja, iako je zima. Zbog vode ove, evo vidite kako ono to izgleda, baš pravo zamučeno. Evo, ukranski pravo zamučeno, evo vidite. Evo. Znači morat ćemo sačekati malo bolje vrijeme, eventualno sutra ujutro ćemo doći nakrmiti i zabaciti na škobalj.